Nih vlog ngawak episode aku udah kadang 4 nih sana sing klik. Sap lan gua project episode bro sap aduh. Proyek pendidik sing ramah. Swastiastu, vlog ngawak dan besek episode sapo luasan pat nah itulah pokoknya sapo sing rambang. Jadi akhirnya di pantai kele kene rasanya jadi mencelap ke pantai aja surga aja sana tenang aja sana nyidang mencelap ke pantai cerok ada setelah ngoyong Jumah kalau saja nak ngoto bo yang Jumah klo terus yang Jumah senten sing besu senten besu tole vlog sebelumnya besu kan di sana sama dengan bohong. tapi kan sing melanggar jadi nulis sunset malu dini di pantai dini terus pokoknya luang aja dini yen apa dane nah gitulah pokoknya jadi di pantai kok tenang kok santai nulis sunset malu kok saya nginguh biar nas ini tidak menginguhkan dia terus gitu. Nah monto kan malu ngoto lanjut tuh deh. Hey guys, sing ngenah yo. How are you? Selamat malam. Hey, say goodbye. Bye. Say goodbye, man. Bye. Say goodbye. Veronica, say goodbye. Victoria. Veronica. Nah, montokin bolu. Sur monto malu.